ukeneye video nziza ndetse n'amafoto meza byose ni muri High Media. Tubakorera live streaming, turamamaza, dukora private photoshoot, akarusho dutanga location mu birori byose, dukora neza bridal shower, birthday, graduation ndetse n'ibindi. Dukora banner, logo, invitation z'ubwoko bwose ndetse twandika no ku myenda. Dukora decoration, tubafitiye sonorisation, dutanga internship za videography, editing ndetse tukagira na computer training. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ugahamagara 078 18 18 098 cyangwa ukadusura ku mbuga nkoranyambaga uwandika ijambo High Blue Tech Official. Salama patron. Salam. Meze gute se? Sawa tu. Ndakubona uraryoshye. Kibazo. None kumbona hari ahantu muzi. Birashoboka hari ahantu twigeze guhurira muri investigation. Ibyaha byari byabaye nanjye naje gutara amakuru. Ni wewe wa munyamakuru waje kureba ibintu. Yego. Twabiri. Byabaye ngombwa rero yuko mpindura location bitewe n'imirimo n'ubundi nje gukora inaha. Menye rero n'ubundi yuko muri bino bice nifuje ko naba ndi kumwe nawe muri no minsi. Aba wenda twaba turi kubana hano byanyorohera wenda no gukora akazi kanje. Gusa wenda bikaba ari ibintu by'igihe gito. Shahu. Ko numva bidashoboka se. Ko numva bitari gukunda. Oya. Narebye rwose mbona iwawe naba nisanga. Kandi ntacyo wanyuma ugifite. Nako. Wapi pe wapi. Byasa ni igihe gitoya. Ni igihe gitoya ntabwo byafata long time. Kuse koko mwana ko abanyamakuru mbaze koko ubwo se umunwa wanyu kandi urabizi yuko ndi umuyobozi. Abanyamakuru nabanga mugira rega mwebwe ndabazi. Abanyamakuru ndabazi nabanga mugira pe. Oya, abanyamakuru nabanga mugira ntago nagucumbikira iwanjye pe wapi. Abanyamakuru tugira ibanga. Ndabazi cyane abanyamakuru. Ahubwo dutunzwe n'icyo twavuze bitewe n'amakuru twifuza kugeza ku baturage. Ku buryo nakucumbikira hangahe iwanjye harya ubwo ngo ubundi nguzamara iminsi ingahe. Oya, ni igihe gito. Ni igihe gitoya kabisa. Kandi rwose rega uri umuvandimwe. Iyi nakubonye cyagiye mbona ntari biryawe rwose byamfasha. Rero ariko nyine uzagerageze. Oya, ndabizi bizagenda neza, tuzabana neza ndetse ni byinshi cyane tuzunguka kubana. Umubano wanjye nawe rwose uzatungura ibintu byinshi. Ni ibintu byinshi kabisa. Uzagerageze rero nyine. Nakundi nyine mbuze ukuntu nakugenza. Oya, nta kintu wanyima rwose gifite kandi murakoze. Ubu nka mabuja koko. Kontera ubushake koko boss isi yanyice ku mana boss n'uno yanguramo igitsina pe. Rwose yamerera nabi ni ibintu rwose mana. Karame. Nawe ndi hano kureba kwata akazuba. Kwata akazuba se waburiya uri ibishimbo. Ko inzoka ziri kurya navuze reka njyana ndeye ko munda hasusuruka. Inzoka ziri kujya umuntu ajya kunyamura vuba. Nawe ubuze. Ndashaka ngo tuvugane. Okay. Uriya mugabo nagera hano
si ngombwa ngo umubwire isaha nagendeye ntabwo bikureba okay ntabwo nabivuga wibeshye umubwire ko ngiye nigeze nshaka ko urumva si ngombwa ngo mbivuge nawe uri umuntu mukuru ntabwo nabivuga pe nabivuga umwikorere nanakubaza ngo nagiye umubwire ko utazi aho nagiye ntabwo nshaka kunkubita kuko mana yanjyewe usingiye mana najya kubitwa ahangaha ntabwo ashaka kuneza ibibazo rwose mana yanjye useko ntabwo useko ibintu kuko barambwira agashaka kunkubita kuko mana yanjye kuko najya kubitwa hano koko mva mubwire ariko ugenda ukinge ntabwo okay ubundi si uba wita tuba akazi wasabye ntakoze ubona soba Halo? Ite se kiroto nzozi. Meze neza. Ni amahoro. Buretse gato hari umuntu ukomanga ariko manze ndewe wariwe. Ariko nimugwa turahura ya gahunda duma kwisubukura. Yego. Sawa. Kazuri nyaguhambirwa. kandi rwose nari kuropana Haku wowe witabisha amaguru nk'intuza. Nimbita. Reba umuntu ukomanga. Sajya nk'amahoro koko. Boys mumva ndaje murebe. Oya ndahita nza ntabwo ndi butinde. Arabakora nanjye gukora. Ndaje mbikore nitenda. Iminota 10 sugose ako kanjye yageze 10 nareba. Nakomanze kera ntago wanyumvaga wakigwagiwe. Kimba. Inshuti itarampemukira n'ibye. Kaya nkusomye. 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 Akira. 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
meze bite mugabo wanjye? Meze bite? nakuzaniye n'akayoga mugabo wanjye. Iyi niyo nshuti nyanshuti tarahira. Twarugenda mbikira ibintu byose ariko nakuzaniye akayoga kugira ngo unywe wumve kwitwa umugabo n'iki kandi uyu munsi ntumpeshe. Icara hano. Umva mugore, umva. Havutanye cyose ngana. Nkubwira mugore we. Ariko ntabwo bavuga ngo kuba umugabo ni ukugwana nk'ubita bagufunge. Nakuzaniye inzoga nakubwiye ngo iyi nshuti nzanye aho wikurusha ubushuti. Iyi niyo nshuti nyayo itaraguhemukira. Wantura hasi utantura hasi uri igico. Zana. Mu nshuti zose ngira inshuti ya mbere ni ibyara. Naguhamagaye ngo ngwino twinjoyinge urabyanga najyanye n'inshuti zanjye. Nkuzaniye inzoga urayanze. Ubu ngiye kuzajya mpora nsinda kuko uri igicucu. Njyana kuryama. Gatesi. None byanga ndaryama hano. Iyo ntamenye itegeko rikurengera. Ubu ntabwo wakawe umeze gutya. Nta itegeko rirengera umugabo ari uko atarazi umugore mu buriri. Iyo ntamenye amategeko. Genda. Ariko turabisubiramo. Bantu turabisubiramo. Kuryama mu buriri. Wapomba nyamaza wewe. Funga domorako. Mugabo mwe magurutse njye kuryama. Were gubesha abantu ngo uri umuyobozi. Mu kazi kawe wajya mu gukabikira umuramo. Genda. Jamaye nka data abantu muri urugo bose n'ibikoke. Shaura. Mwaje niruka. Umva Despa. Ibintu byo kuva mu gitondo udafata phone ntabwo mbishaka, ntabwo ariko akazi gakorwa. Maye ntabwo ari uko nakwifata. None ubwo se urumva wamamagaye nagiye kuri dode. Asa nzi ko namwe gusa namwe gace ariko ntabwo namwe cyane to. Nimbuzi yuko turi bukore ikusanya makuru ku bintu runaka. Ku makuru nk'ari. Boss yaro kagigira umuntu aba yasomye ntwane. Ukabyuka umwitoga. Ubu rabiye ko nsanzwe nkora ariko. Ntabwo ari uko akazi gakorwa. Ahubwo tubwiye icyo wamagaye boss ntabwo. Kuvuga ngo ubu tuvugana. Maze kuvugana na wa mukobwa. Uri kubyumva? Maze kuvugana na wa mukobwa tugiye kumusanga ku kabari kari hirya hari. Agiye kutugurira se? Ni mu rwego rwo gukusanya ari amakuru. Okay. Uriya mukobwa bari abapolisi bari kuturushya. Uriya mukobwa arasa nkaho hari ibintu by'inkundo mbona nshakaho. Biraza kutworohera guprofitiramo tubashe gukusanya ari amakuru. Okay.
izi saha uyu mugabo araryamye wagira ngo nyabaye inkoko ino nzoga yanjye ntihagire umuntu uyimena isakoshi ntijyaha ryama nanjye ndaryama ukwanjye ryame njyemba numva nanesende Umeze gute Allen? Umeze bo? Ntari bituye mu baby se? Uyu baby niwe usa nkaho yanengeje muranyihanganira. Okay. Ntari ntabaye gutinda. Sha nyine mwakererewe byadanje. Nari narambiwe ntabwo uri kuyibona. Cyakoze nanone ntabaye gutinda. Uyu mukobwa yitwa Despa. Niwe dukorana kuri kinyamakuru. Akora mu ishami n'ubundi bwo gusacinga amakuru cyangwa se gukusanya amakuru. Despa uyu mukobwa nawe yitwa Umugabo Imana yagasari. Uyu mugabo kari mu kazi siko ariko ntago aramenyera akazi hano. Okay. Yitwa nawe Allen akorana na ya timu y'abapolisi bari gukora investigation kuri bya bimaze iminsi biba bijyanye n'ubwicanyi. Ngiye kuduha amakuru hariya. Ninde babwiye ko ngiye kubaha amakuru? Soje ko twaje kumiranga tumarira icyungo. Igitumye tuba turi hano nagira tumenyane niwe ugiye kujya adufasha n'ubundi mu kubona ari amakuru mu buryo bw'imbitse cyangwa se bwihuse. Narinzi yuko tuje no mu kabari muragiye kwimera. Mu kabari navuyemo mwari mwatinze rega mwari mwatinze. Icyo ufite kiri he? Byarangiye ariko kugabanya ibintu by'icyaka wowe. Akose Despa. Byo nibyo bibazanye. Hano tuba tugire vuba ahubwo tugenda akazi ndabona hari igihe cyo kunywa kiba kiri ku ruhande. Jya ukora ibintu as professional. Ntabwo ariko bimeze. Umva Allen. Yego. Kaga flash wakazanye.